zomi khem pe hun pha zomi broadcasting tang ko khetu ke paw thon kap tu ni mei som ni le sagi tu ni le som le guk zomi broadcasting news thu tom te kong tang ko khedi ngui aban ba ni na zomi broadcasting headquarter pa ni na thu tom ong ki po khem pe le media na sem na ki za thu tom te khem pe zomi broadcasting in kong tang ko khedi ngui YouTube le Facebook te a zomi broadcasting chin atin jong la chin or no takin kimudi hi ko I zomi broadcasting thu tom news te na thei nom le www.zomibroadcasting.com a ong pokin kol gam sung thu thang tom zomi broadcasting news panin kong tang ko khiawi aban tom te tu ni thu piang khem pe avek pina ki kan jo ke jo na zomi broadcasting news panina kong tang ko khiawi kol gam sung ai pha kan zai mai ninga men chimin mi som le ni si in mi som le kwa bang liam hi men chip na sunga mi som kwa le ni mang thang chipin ahing asi mi bang za pha chi kwa khat jong ki tel nai lo ai manin tu lai tak mi hu mi chi mo hu te nak pi takin sun le jan ki pai le tina boi ma chi hi kol gam sunga na sep na nek le don jun na set jong tom company tom na sem te nun ta zon na sum le pai hak sat manina sanda pya lung phau na nei ahi manin hi lung phau na nei te kol gam palik te in kol gam palik zani in mi som le ni te manu ahi manin hi te pen tulai tak kol gam sung boy na lian ma hi chi thu zomi broadcasting panin kong tang ko khiau hi Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi in kol gam dai na ding in peace committee Friday ni in kol gam a kai khomi Union Peace Dialogue Committee UPDIC som le get member committee sunga state politic tom te jong ki hel chi zomi broadcasting panina kong tang ko wi zogam sunga ZCD than ma mai mani ni ZCD than na jakin chin state gam sunga falam khalkha kan palet mendat te in hi ZCD party din zo pen kum som ni le kum nga bang wal tai man amau te pen kol gam sunga top 1 top 2 alut jing pen bai lo hai manin ZCD MP te pen nak pi takin onga zaw hai manin ZCD pen zomi campaign kilom jing chi tang ko kheta wi zomi broadcasting azak zomi broadcasting ong ki pok be na USA gam mup zomi kon khom pia ZCD MP te jong khel te ding in lamenwa tu tung kel na pen zo ga ma ding in khal lo na lian piom ding hi chi lamenu hi abe sa zo gam hak san na gwa zu na men chip na te hi tale atom te ZCD in na pi takin wana abe sa zo gam hak san na sum zek na te jong na pi takin enbe ding chiwi zo te dimu gam hom zo gam ai tungjang allang le jang gam ki kom na mo to lam pi te kum pi hu na sum kia te pen lam ki to za sum ki pe za in lam ki to lo ai manin hi sum ki pe khia khem to ateng tu ni wal ai manin ai te pen atho kwa mi kwa koi pan chi ki thei lon ai yong atho na min te la ya hoi tan ki musis se tai mani pen ZCD in etok ding in thu phom khia hi USA gam sung thu thang mi pi lo ma tu lai ta ka zomi USA gam mi swak citizenship nga tele kum som le kum get tung sa kum pi atel thai ding me pe thai ding khem pe lung ngai au mo na boy pi ma mau USA kum pi ding kwa hiam chia khoda ka inom nu pi te ai jong in zomi khang no sang ka tom te ai jong in a boy ma mau tu lai ta tel ding Donald Trump in California panina hi kidem na pen nak pi takin zo ma in ai jong ade lo nak pi takin boy na lian pi piang chi hi Sandar to akidem na Donald Trump in Kalentan noya khal le ke ka kidem ding pen hi thei nai sam lo hi ai jon Kalentan din mun chong tung to le ki sel na tom ma jong ki kel thei pan ding hi chi ai jon Donald Trump in kum pi ka nga le Mexico le USA gam gi te kul pi ka chiang dinga USA gam sung lut na pen dai to min hak sa tom ding hi chu chi thu gen khia hi zomi broadcasting tang ko tu ke paw thon kap zomi broadcasting a thu tom zo gam thu ai jun atom nong pa nom le
info@zomibroadcasting.com YouTube และ Facebook แต่ Zomi Broadcasting จินอ่านและจินออลนูตะกินองสวกป้าเลยดีงี้ก็อีเว็บไซต์เลยตุงทุกอย่างและ Zomi แต่ส่งทุกอย่างตอมแต่นัดเทนมและ www.zomibroadcasting.com มาองปวกิน